Giant Hills Development Society JHDS ringkat bar jinghikai Lyngba Office District Social Welfare Officer West Giant Hill District kila pelong hi jingai jinghikai ba shibanai la pusngi halor ka kam suhjaiñ ya kabla sedang naduh kalai terek urempang bar la pynkut no minta kasi ka kandai terek luber 1,000 pesan la pynkut ya kani ka jingai jinghikai da kabasam ya kisurnot certificate syaki arphungun kibalayo jinghikai ya kabala sam the District Social Welfare Officer West Giant Hills District kokong wai najar ya kani ka program jinghikai la pelong hapo ka training center jong ka JHDS kabadan ha lum bi sentu mi mentru West Giant Hills District hasyo pasang ya kani ka program ledon ka jingalang balingkon ya kabala penyat da program coordinator ka JHDS uma Dennis Kurkalang ha ka jingidon lang director ka JHDS father manbha pakem uma Francis Langlin field program associate ka JHDS bat kiwede ki staff ka JHDS haba ai jingkran father manbha pakem ula ai khubor ya ka office tray kam jong ka district social welfare office kabalayarap ban bay tingka ya kani ka program ula kentu bat ai min siemru ya ki nongsynshar hikai baki dei ban penon kam hok ya ka jinghikai ba kin sayo khanang ba kin la man kershan ya ka yeng ka sem jong ki namar kani ka kam kolong kalat kamai jakpo kamtam hakum kani ka juk kudu kam ka district social welfare officer ka kong wai najar kalong ba ka thong jong ka sorkar kalong ban plilat ye ki long kami bat ki samla bam dan kam don jam Lyngba ka jingerap ba pher ki ba ka sorkar kala the kala pensluru ye ki nongsynshar hikai ba ki dei ban buram ya la ka kam ba ki tere khnang ban wanra ki jingkala ha ka yo ka kot jongki ha ka ni ka program jinghikai la shimminta de ki arphongun ki kynthai ki ba kynthup lang ye ki samla bat ki long kami bat la jinghikai de kong yaki ringklam ibalong iwei na ki no hikai bala pau ka than Wireless kawa. Nek hap kawa. Banisa kawa. Ayok sedang nak pergi kami pergi. Kata le, belajar pergi warak. Bila bayar bangat pergi wak amam. Amten bangat pergi wak amam mana patai pilih daya sahlang pergi daya lang pergi. Belajar pergi warak. Dia cipun. Wadah ye pergi abek man kesini pergi awan hari kita training. Belajar cipun kadar itu kita yang pergi. Letak ikan mau kadar kata yuk sedang nak pergi. Udah ya pergi sedang. Pergi dengan tu yuk berkat di dalam mulai pergi yuk sedang pergi. Ladan poin. But with them the DOP ang banta. Uga mahayja khubor to kawa MP ya khubor MP ya kyntip kynthup uga mahayja khubor Lyngba ini kikam. Ti khublai pi boro ti kakam MP usdam mo nadu tu. Ma ini pora dia ban pi training tidak ada bantuan usdam ko. Usdam pi benda pi. Ini pora dia tidak yang baik dekat bis dah ban baik. Ti tim MD upai pi. Ma MD upai. Manipur boy ni boy nanti ten lai pai su memang memang boy yang berdia pi su boy wan pada yang lai acong ni tu. Training pi kunci benar. Hanaman kunci benar le udah ya jeng mentoi punya training. Ti training hikai, berdoa jauh hikai pi, boy ada pada ide jinghikai pi banget memesil. Nanti je pi le orang ni one training, boy perlu sister, boy perlu ini. Te ngai pi meruang pi ini je kemat berdaya pi ni training. Dah em kam pi di pada dah training ni pi. Kenang pi le usuk pi mandala je kemat. Ya bah mandala itu kat ni niat lah di so pi. Kat ni hoci benar dah ni start to so mon
mana perchang patan dusur de pi boyo yo pe jing mentoy ni bha ka ni pun em kam ka ba fatama de ong pin ne wa ka ni pun ki pro em kam ni sur te ni daw man da de sur ki kan di kai di mana start dusur ki bru yo wan te pi wan ha sur te ni jing ni kien pe ni kien hab sedang di ba mana sedang ni kien pe ni kien man ni yo yo jing mentoy di pun ni ka ba ong ka ni sni wa Rio pi wa kam ka jam la jinja la stam bi kan ni kam ko daw yi ka pungku ti la pada kam daw yi pi penhe ta business yang pi ni te jing so tan adu te dan ke bok ke traviang pi waro yo snya bah pi ben em kan yo di kai ni pi we ke bok ke traviang ra ke society we ko blai pi pa dar ma ta wada jing de rapi pi ma hana cibna ka training da bok yo jing mentor pi kalau mana ni cakap yo yang nang hek jo ben organisation yang pi nang yo pi kai ni tu mon pi kena tu wan cakap bentar ni training